Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo kwanje, karibu. Basi mundu wa Nyasaye karibu aembi mnohula ishipindi shefu hili wale Nyasaye nokusanga liwanyo kubana nawe mera kanje nisikambi Stephen Khamati nyangeni Nyasaye mulaimbu uchire huwa balamu ekunyisi ya handi muhureli huwa lianipirie shingalembo renango mkambi Khamati Stephen Rulanga Christ Evangelist Church Shibinga. Ulasoma Injili ya Luka 19 ndiko ambao ushiro kusoma liwale Nyasaye takusaye. Mwami Nyasaye sefwe utimba basi usanga alibu efwe nendo mwihoyo kwefwe nilihuwa mbuyoli Nyasaye wefwe andoli Nyasaye wetimba basi akoholanga ne yuwe wenyine unyalohola ubulambu efwe buli mahonoko ubukosi ya bubu ukimiranga mkosi kaholanga ukubusiye nyange no kula balamu usanga alire nyange ne yokasi yembu bihoyo usanga alamu yo kata yesu uhulisi jana hulola mwami station shefisha Western Nyota upirori ubulambu bugwe umanyire olinde mpango milacho mpangire nyangeno ndekata mbise bya bulano mwame saya mbuli kwa lilo lirere lijibu kubulambu abwe hadi lirere ukosi ane kosi kaba hoero kunyola nyangeno obaonie obakupande choli Nyasaye wikobe miyo chako mwame kutane nabo likuwa lilo litendo bunyali ulirelezo Kristo mwame. Basi somanga Injili ya Luka 19 ochakra bwene mana nienjira muyeriko nacha kugira kari walio ne yaliyo mundu oelira mbu Zakayo ne yali mulala kubahulundu babasololi bobushuru kandi yalo muinda ne yahaba okulola mbu Yesu no mundu uriena naranyalata okulo bunji bwa bandu kikira yali omwembi kiti eshimoshia hoya imberi tsimbiro nani naho muhuyu mbu amlole kikira yali nali okubira hunjireyo nolwa Yesu yola Zakayo yabola yola bundu yao yaenga ikulu namusunjira ali Zakayo hola bwanguishe okubalerwe hoero kuonga ewuo na enyangu hanieha namunjisia no wihoya nebutwa olabalola bario babulu labosi bari enjire okuulushira omundu omwononi mana Zakayo nasinjira namusunjira omwami ari lola mwami nusu yo kumeandu cyanya ndalaba kabira abamanani nimba ninulire omundu yesi nemba ninulire ebindu byomundu yesi hulwa okumulunya emukalusira okulahane Yesu namusunjira arirero luno obuoni abulire munzu muno shikira uno yesi no mwana wa Abrahamu okuba omwana omundu yetso khaba nendo kuonia eshenesho shakora nenyakole lihuwa mbu habanga Zakayo indakanibola yali omuhulundu yali mulala bahulundu baba sololi bobushuru milito lya Yeriko ne Zakayo uno ikora Nyasaye bolambu yola abundu kafana maparo kanye bu Zakayo yola abundu nanyola omwoyo kwe shikwikuranga nende byali nabyota yola abundu mulambu we naye nganalo lambu paka shiriho eshindu eshendalali nashota lenyo manye yalo muinda Bible bolanga yalo muinda kandi kulwa yali mulla kubandu batiyanga ekasi yokusolola obushuru basololanga mapesa akamina ngambu nikabo mwena bola badaye yebera homu akamina nga yali nenda mapesa manji yali nende obuindo bunji lakini Yesu yabola awundu ndimbu obulamu bw'omundu kibuli mbunji bw'ebindu byali nabyo tawe bukakasira kino omundu anyole ekyalo kyosi nakosie obulamu bwe akamina nga obulamu bwa toto Zakayo yali nabwata yali nende myandu yali nende lira yali nende cheo yali nende kujali mserikali lakini yeudro mwene mbu shiro esheuma nenagundwa mbu naura abantu babola aundi aura abantu babola mahuwa ka Yesu sana embara ya para nabola toto siendinde myandu toto endinde bintu byendi nabyo lakini euranga aliyo mundu ouli nende shindu sha siembula ne alangwa Yesu Kristo mwana wa Nyasaye aundi atata atemalo leko nishina neshiyama nyangambu Yesu huyo wahabanga hanamu habanga
emanyire ndiena kulalola no kutirira toto mbuhane Yesu yali na habanga Zakayo indakano ibola yali ndo mo yali ndo bulo bokulola Yesu sana yali ndo bulo obulamu bwa Yesu anyala kuwana sana paka nabola siemu haba omundu mukofu omundu oluyali yamala na mwambu esienda leruha enino msala dala ushikire ndo mwimbi kiti abantu nabangi banyala kuzikarra kulola esienda leurata aloleha nemanya njira ya londa kudalatia shikira mbushiro ekintu kyeka abanga mwana Kenya ngomanye obulo obuli omoyo ku mwana omundu obulanyala kwitsusibwa nende kintu kyo stawe dala kuborahani obulo Nyasaye yakukasya nende obulo fulani mwifwe obola nyalo kuitusia nenda mapesa ta obola nyalo kuitusia nenda tamati ombirita obola nyalo kuitusia nenda malua ta obola nyalo kuitusia nenda buyinda ta kata noba nende bindibo byosi ebilaishi ngalabi nyala kuba obulo buli moyo ko mundu sibunyala kuitusiba nende bindibyo ta kulola Zakayo yaline ndo bunyali Zakayo yaline nde miandu Zakayo lakini moyo kukwe ya urambo kiriweshe abanga eshiengorwe nenyanga ino olwaya mala na urambo Yesu abranga yabola aunde hano buyangu bwanje bwabao banya ndaya ndalitoholia Yeriko sana kila yalima abantu abaholange bindu ebilali bya kawaida witurango mundu lango Batimayo lwabantu bamukaya olero upongu byoka byo urambo Yesu Kristo mwana wa Nyasaye ni ubranga nantu hanabola Yesu mwana wa Daudi umbere tsimba basi abantu ba Yeriko banjamisi sana bara abantu bamanyabu bebulwa mwitoholi amahuwa manji bebulwa mwitoholi eshilamo bebulwa mwitoholi amahuwa keho na kanyumari akaramati bamanyabu nikaba no hurula mahuwa kanu mpaka kukolesha disha ilalisha kawaida ta mpaka kola no hulo kwanzu ukashinga Batimayo oanzu mpaka abantu bose bamanyo omundalia nikulo okwenyo ulola Yesu odino msala singala Zakayo aholanga Zakayo nani no msala omundu mukofu omaye kalika ishifimbo amurwe omundu mukofu hunina msala kalika ishifimbo amurwe sana omundu oluyali omundu waebo luyali chinga oli na mapesa oli ndobwinda chinga Zakayo toto engo mundu mwimbikire emaledi imagine ali mundu musiro namuna mwimbikiti anino msala ohunino msala abana bamwenga abantu bakofu bamwenga abahasi bamutsegerera abantu bamwenga babolane Zakayo lero mundu okubire no nenyango mundu wa Nyasaye umanye obulo buli mbulamu bubwo kibunyala okwitsusibwa nende ekintu ta nikahaba ohoero haba Nyasaye nikahaba ohoero haba obulamu buli rumihira obunyali bwosi obwonyala kakire ure ku Yesu Kristo mwana wa Nyasaye kata nikahaba no hole kintu kyabantu betso okutseha holorio kulokwenyo kulola omwana wa Nyasaye kata nikahaba no hole kintu kyabantu bakujaye babole mbu ne uno naye nishina nenyango umanye Zakayo nino msala kafwana amahuwa keshifimba murwe umanyire ndakanoibo lairi ndakanoibo langambu injili musalaba kubakibanga no busiru ebintu bya Nyasaye bifwananga obusiru kubandu ebintu bya Nyasaye bifwananga ishindisho kuchaywa mutimoni tyabantu Yesu Kristo mwana wa Nyasaye mwene yanyekwa yafutwa hamale na chaywa lakini yali na kuoninja amahuwa injili yo musalaba kuyabo batibanga na amahuwa ko busiru lakini kulifwe baoni bungwa netinfusi ya Nyasaye etire rango bwoni Zakayo bakola chenjala abantu ta chenda rakabantu umwene nesi umanyire sheha abanga umwene nesi umanyire ndanywa malwa ndani na kustuli rambi ndaho lobwe iko inange street de lasia nabasasa ndabahasi ndeba ndanywa tinzaka ndanywa misala chomera ndaho le bintu bya makana chendo langu bulamuta euranga neshiri ushenyeshi nanyola ofimbulimbu Yesu ni obulamu nenjira nedobwa toto nabola sindala cyo khabo bulamu ndahabo bulamu mapesa ejiro kunyola ndahabo bulamu mpindu byeshalo endinde tinduti nyingi endinde ti estate endinde matala endinde bahaya banji endinde mahuwa amanji akumundu omwana omudanyela kulakano kanyala ukira ndekura nanyola ta leha umwenenzie enino msala banzehe ni benyo kutsa lakini bora enyole Yesu Kristo mwana wa Nyasaye basi ndakano ibo lambu baye Zakayo yari mukhulundo kubasololi bobushuru kenyango manya abantu abasololi bobushuru bali basirwa abantu kibabenyanga shikira shina omanyire beberanga abantu omanyire barumu babateba bahalaka shilingi 200 ne bahalaka shilingi 500 nombe $1000 netindi tibeti abantu kibali babenyanga ta omanye handi bali barumishiranga oburuki bwa Roma obwali ni bunyasi nja ni bulunya abaIsraeli lola kaba Zakayo yaro mwana yaro mu Israeli ne arumishirungwa nenda abantu bandi okunyanyasa abantu be abene
yali injira yofana mbu alisaliti yahola shina yashuhana abantu be abene ho abantu be bali bamusira abantu be bali bamuloba arumishirungwa nenda abantu abacheni okuba ubisa n'abalunya yali niasirwa khaneba ye simbabasi ya Nyasaye tinyalohula umundu yes nikaba uno yalo mundu wali walogwa yalo mundu owali niachaywa yalo mundu abantu balenyangata Nyasaye chali nende ubaguzi ta ndamenya ne kuboranga Nyasaye niwe timbabasi titeti ulanga kubulisha mundu chaende rambo mundu no yalo mubi arieta chaende rambo abantu babola abari na kusakayo ta Nyasaye timbabasi tene tinyinji mpaka Yesu abolambu uno Yesu kandi no mwana wa Abrahamu abantu bamwenga ngababola no mundu mbi orumishirungo kunyanyasa naho umisia lakini kunyasaye timbabasi tuliranga buli mundu khane timbabasi tiumao timbi etia obukosi abanyasaye no timbabasi nyasaye tilanyalo kuonia tawo enga yalo mwifi enga yalo umundu munuli yalo mundu wakhola warumishirwa obuyinda bo mutsingira timbi bibi lakini timbabasi ya Yesu tiamulaho sinyawe chayo lole mbuyu wapi ya wakoserela lata denyango manye timbabasi tito kabatiola kusakayo baye tiyalokhula ho timbabasi Nyasaye tendi jawa somo khula ena tawo abaruchi abechi ba Yesu Kristo balala bala abalobi betinye abantu balate school ta indakani balanga unschooled lakini timbabasi Nyasaye tiabola ho ne khandika abantu basoma singabango Paulo balinde degree ku school ya Gamaliel abanda bahongo khandi umukosi ababo boleranga ho abasoma nenda balasoma timbabasi Nyasaye tiboleranga abali nende cheo muihanga katabala na siasa katabala baholi ba serikali katabali bamera mahongo singabanga zakayo timbabasi Nyasaye tiboleranga esangandra timbabasi ya Nyasaye katandika abana abantu bamakabila nomba timbia eti abantu bachaya ndakuborera lwalimbu lwa Yohana yaenga nali muchikhala chinga cha Patmos yalola abantu baluya luli mulyango luli bano akamina ngabaluya balimo abakikuyo balimo abamarachi balimo abashisa balimo abamarama balimo abantu bano bose timbia tyosi tiri bamwikulu eyo no paranga bu eyo no mokuba mwikulu abantu bandi bali umao abantu boluya lulo bali bamo nesti timbabasi Nyasaye tulanga kulisha mundu lola kata mama Samaria yalawo yali moluya lwabantu bali bachaya bali bakosana ndabana ba Israeli khane timbabasi Nyasaye sisimanyire oluya lorulanga mota khane timbabasi Nyasaye tinyalokhulira obenwa soma no lasoma khane timbabasi Nyasaye tinyalokhulira obeno linde mali obekata no manani timbabasi Nyasaye tienda ngodo mwana muti nomboro mundu mukofuta Jeremiah yalangwa na achiro mboga kata nolo mukofu shingabanga Zakaria timbabasi Nyasaye tinyalokhilonyola mangali bwakoko tikhuliranga abantu bali bachaya bango Zakayo abantu bali babola abantu abasololi bobushuru nabantu abamayanu Yesu yamura nambora baye Zakayo obuoni alero kuitsire munzu mumwo timbabasi Nyasaye tulire kata munzu mumwo au buliranga nundola denyango ehutanga sirembu Yesu witsire munzu mumwo abolango buoni abuitsire olabola sie endi khaita olabola sendaho la makuwa katakembara ngam Nyasaye ala huberta Nyasaye no timbabasi Nyasaye no kosia kana ngabo wireba no bola nasi winao undolanga yuwina ujalanga bulambwanje esenda chayo eselwawa shilwawa ta timbabasi tishirio obukosi aba Nyasaye bushirio nikahaba yolera Zakayo yolera Zakayo paka nambora yikhakutie munzu mumu abantu nibauka denyango mundu wa Nyasaye omanye Zakayo indakani pole yanina kumsala shikira yalo mumbi chiti no kulwashina yanina musala kachire alore Yesu Kristo abantu bali bamwikalira kulola kya barabarambo kumuyomba lakini katabarambo kumuyomba olweya nino musala yamala narambiyo kubayomba ndakani bolambu fwesi kwalema fwesi pe kulabembi chiti au maunya lokumanye shitere huunda bole unono mwimbi chitita sha lo manya kumundu mwimbi chiti no nyolo murambi oyomba iwe
Zakayo yali abantu bano barabarambi lakini lya nino msala yabayomba bosi nino msala kaminashina ofibuli bo msala nelikwambu abantu bosi kwembikita kwarula khuluyali lwa Nyasaye au maunya lokubola mshali ndo kwibikitita au ndi Zakayo ndo kwibikitibwe eshimo butso nevuhando kulindo kwibikitibwe fabene balo abantu abarabarambi toto lakini shibaola Zakayo malali yola lya nino msala tawo ndakanebo lambo kwapunguhira ndo luyali Nyasaye fwezi pe kwembikita twezi peko lindo kwibikitibwe efwe bwezi peko denede butiti bwa titia khoere kunine kumsala umusala ni wina umusala ni Yesu Kristo mwana wa Nyasaye mukoloba kwabo renawe Musa yaborwa akase inzoka yo mukasa are kumusala kachire Yesu ukiyenga ku aone Zakayo yanina kumsala lo yanina kumsala na haba ya compensate na haba ya erasia obunyali bwo kulola anya lokulola shikabantu bandi yanina kumsala Yesu Kristo yabambwa kumsala niherera kumsala kachire abamwenga ho obwimbikitibwa abwe bukoleshina burambibwe fwezi pe kwa punguha fwezi pe kulindo bwimbikiti nola lo mwifitawe aundo lo muhe nola lo muitawe aundo nyakananga nola nyakananga tawe aundo oinange biti no kurusiano no irano buli mundu ali ndo bwimbikiti bubwe ai shonyalo omanyeshtere umuntu ukhalanga mahuwa mabibi bita sikira weso lo mwimbikiti Zakayo abantu babola mbu muntu no mwimbikiti lakini bya nino msala pap nabayomba bosi kulwashina Yesu Kristo no kukamilishanga Yesu Kristo no kusinja bwene Yesu Kristo no kirango bwimbikiti bwefwe buruleo lwa Zakayo ya nino msala Yesu yamlola ndakona hivyo lairi Yesu na niangu na mborambo le Yesu yalola yola abundao yaenga ikulu na msunjilari Zakayo kola bwanguishe Zakayo nianguha nieha na mwingisiana ndo kuikoya nebutwa olwabalola bario babulu la bosi ndenyango manye shibalaba ndu bosi abasangalanga olonyolanga timba basi Nyasaye lolo muduno abantu barakane bali bamrula out bali babola Zakayo lolo mundu mbi alitia jana mdirect abantu bali tayari baana conclusion babola licho mambo au nolwa bauka mulwa Yesu yola agundalia na enga kumsala mlola abola Zakayo iha chikira nyanga ino buonya buli mundu abantu babulula kane mwana wefu balo abantu abasangalanga niballa nuanywa nobo rango lusungu loweka Kenyatta University Mutaro khana balo abantu basangalanga lubalanga notesha bakasi nibatia loteha basata oteha Busia oteha Bungoma oteha Nairobi oteha no cherera mitara khane balo abantu basangalanga kachiranga lutimba ko Nyasaye tikudira shingalo titsana munai neba ulubululu babulula khane ombuha balo abantu abasangalanga lubalanga niwakorra mutidisco balo abantu basangalanga olubalanga niwakoyana no holanga ebintu byishwabe khane balo abantu basangalanga babola kata basoma nenda bala asoma lola wa fulani anywa lola muhana wa fulani khawuna naye yatanga shina university babolanga aliko inange street aholanga obwilasi nakulwa mapesa mpaka yanyo robulwale balo abantu basangalanga shibalibula buli kubantu abasangalanga mu Steve ukasi namba Steve ubererwe nomba balo abantu bawurango bi abantu babulula babola ni unatsire shina Yesu Kristo no paka no mononi atire shina umuntu yo mundu no omayani balo abantu bekombanga baleni wabogwa balo abantu bekombanga niballa no nyorenda omuhana nibasangala babola no naye khorengali kusukuli yaye mwana ida ya murusi yeo balo abantu basangalanga niballa mupana ndo musatsa wo buli lwosi niballa mukosana balo abantu bawurango bulai shibenyango nyoleti baba Nyasaye balo abantu balanga no nyakana mpumanani no sabasaba no tirwa dwibire basangala lakini ndenyango manye timba basi Nyasaye tifimbuliro kuiwe ola urakaba ndo babolanga ta dayanza omundu ndi ali ombofu Yesu yamutira khona muonia abantu bambona mbo mundu ukhoniye no muononi omundu ukhoniye sharo mundu wa Nyasaye ta ndayanza lijibu lyo mundu lyabayesia yabapora mbo sishimanyireta kata nikaba no muononi kata nikaba sharo mundu wa Nyasaye ta eshemanyire shiri ndabero mbofu la nendo la omundu na yaindire khona yona
niyo attitude yake nyango benayo buno habo bukosi abanyasaye so jala nga abantu babole bareta kana ngaba no kunino musala no kana ngaba no skama maskama oba no limofsi mumwo no skama kana ngaba no okuina mamberi wa nyasaye muntu mumwo kana ngaba no kuchinga makono mukanisa nendo kulira no bola nyasaye mbera afadhalo khororyo kulo onyoleti baba sito kulo shina abantu bosi chibasangalanga mpaka iwe onyola malaita abantu bosi basangalanga loyo okasata abantu banolo balla Zakayo Yesu witire munzi ya Zakayo shingaliye tanga munzu mwesaino abantu bano babulula bapola unono ye ausikanga ariena nenda pepe indakana ibola Yesu namusungira ari lero luno obuoni apulire munzu muno shikira uno Yesu no mwana wa Abraham baye Yesu ayebolu yali yasaye yetomibe muno okuwenganga munjira y'abantu bala kuwengeranga muta baoni kabandu huywe shikalini ko akomwishota kalo akanyasaya akuloleranga kaliyo kanyasaya akuwenganga nalo labuno abantu bayenganga Zakayo libabola unono musololi wobushuru ouhoyero huirwa jana unono musololi wobushuru ouhoyerwa kwa mahono akupya amachina bamwenga balamu unono ya kuhoba akaba arumishirumba nenda baroma ohumisia unono mundu uhoyero huirwa ndio abantu bamulola baryo lakini Yesu abolari uno Yesu no mwana wa Abraham uno Yesu Kristo yamufuira kumsalaba Yesu awonibwe kulwashina chomanyire lo muinda nende Lazaro lobosi bafwa omuyinda yenyola nali Jehanamu nenda kano ibolanga mbu naye Lazaro yenyola kushirifu cha Abraham akamina mshina abali bobusubi aberetanga kunyasaye abeyananga kunyasaye abeyamanga obuonia ohwita mutsindu tyabwe nende myoyo cyabwe yabo nabana ba Ibrahimu obusubi ho Abraham aliba khanafu esikulima Yesu abolambu uno Yesu wamulanga nga Zakayo umusololi wobushuru khandi naye no mwana wa Abraham timba basifwana triena bu Yesu no mwana wa Abraham wabantu balanga nga uno lobwa ndenyango manya mundu we kwamba banyalo khulanga America bakulanga banyalo khulola shinga bakulolanga awuti bakulolanga kama mwifi bakulolanga kama mundu la kwanireta bakulolanga kama mundu oula kwandeka tokuba abandi balita khulwashina emimacho cyamanya stabia tito ne tibi katabe ko boshi bakwenyanga ta noti yo khabire kasi hango wo nabola ayo amanya ko no mukhono murambi shonyalo kumenya nasita noti yo menya ko asenje wo bamanya mbu eyoli ndebi mabyo bwilasi no nie inzu ya senje wo no bukulo msato wasenje uwo babola shomenya kumunota kona nyanga ino nyene mukambotie ba kumanya baryo lakini ndakano ibola mbuno Yesu no mwana wa Abraham omuno Yesu no mwana wa Abraham de nyango manye bu nyasaye Yesu obulayi bwa Yesu khandi naye kata nitimba basintiro kata noro mwana wa Abraham chiela zimishinja mbulambu bona abafi ofimbule hataru 20 ibola endiena ibola lola esinjire kumulyango ni khongonda omundu Yesu naba na uromo kwanje niye kulo mulyango ndalenjira muo nindyani naye ebiribwa naye ninasi kala chirisia Zakayo omwene yehe kumsala yenjisiye Yesu Kristo munzu mumba Yesu abolari anambifimbu abolambo esiye chindi lazima jango kuinjira mbulambo ehongondanga uluranga bakamba shingalwe ngambanga namnai Yesu ahongondanga kumulyango kumoyo kuko Yesu ahongondanga chiye lazima shalo mwifita ndakana ibo lo mwifini witsanga by force omwifini witsanga kuibo kuononia nendo okuira nendo kuononia lakini Yesu abola lakini siendeza buba bene ndo bulamu obura wao nendo bulamu obwitule ahongondanga shiyenzanga kama mwifi nasukuma shiyenzanga kama shetani avora ndinjire mbulamu bubwo ahongondanga yenu wetimba basi ahongondanga yeye no Mungu ana shalazimishanga ta shafosanga ta nembara nechiranga banda banji bachaya Yesu Kristo sichita shetani yenjiranga mbulamu by force lakini Yesu yenjiranga kala na kureba ndinjire no sichira shiyakulonga kama robot nombe computer ta yenyango omundu Yesu omwena achagule omundu Yesu omwena amwembu Yesu injira shingalaza kayo ya amwa omundu Yesu amuanga
omundu yesi kuba Nyasaye ahera muneshalo kuwana mwana umteru bu yesi umusubira yesi kamina ngabu Yesu ye lazimishangata ahongonda rabola bane wahanyingisia noho bane Zakayo ikulo mulyango kw'inzu yo ndenye kwinjira ndenye menye nawe ndenye ndiye nawe ndenye ngaluha selira lyo abantu bakuchaya abantu bakubola yolo mundo maya nulwawa lakini yolo mwana wa Abrahamu nditsire hongondanga indakano ibolambu lelola esinjire kumulyango ni hongonda umundu yesi naba nawulira omwoyo kwanje noba nowulira omwoyo kwa Yesu Kristo asubuhi inyanga noba nowulira omwoyo kwa Yesu Kristo nololanga amerwa wirwati buno nowulira omwoyo nowulira Yesu ahongondanga chiyalazimisha Lazaro mwene yeha umusala natia niye kula litala liyo mwene nabola Yesu injira abantu Yesu niyenjira shichira shina Yesu notimba basi Yesu no mungwana chiyefoseranga bulambubuta aboranga toto mbolo mwimbi kiti onyalo kusikwa bwene niwiunga nasi lakini chakulazimisha ngata totabola ulo mwana wa Abrahamu khulwashina Yesu yakufuira lakini shiyelazimisha mbulambota abolambu ahongondanga Yesu oulira Yesu mwana wefu ahongondanga shiyelazimisha ngata noba no uresa utino olokolo omwoyo kulo mutinyuta olabola sendo mwimbi kitita abantu bose nabembi kiti abantu bose nabembi kiti Yesu Kristo no kurerango luyali lo bakushimo nende shikero shishe omwene yafo kumsalaba Zakayo yanina kumsala ishara nombu mfano kumsalaba kachire alore kachire aerane ndabandi kachire alore abandi balolanga aye alalolanga ta inyanga ino omanye olumwana wa Abrahamu ehumibola obo mwana omuntu yetso khaba nendo kuonia eshenisho shakora abantu babola uno yakora Yesu abola mbu esiendetso khaba eshenisho shakora asubuhi ino Yesu witire ohaba iwe owakora chola tiro korata wamakondi emia yaleha makondi amahumi tisa natio khabelala silingi 10 yaleha silingi 9 ndala yalikore natio khaba ulwashina omwana omuntu yetso khaba nendo kuoni eshenisho shakora onyalobani wakora lakini Yesu akulanganga ahongondanga kumulyango komweko noli onobola ngo eulire likwale Nyasaye ndo mwimbi kiti likomba obwoni abo Nyasaye bwitenda chayo ndakola mahuwa akachira abantu babola ndo mbi Yesu Kristo mwetimba basi olo mwami Yesu wafwa kumsalaba umbere timba basi esendo mononi ehunjisia moyo kwanje obo muonia usienda mataiko embeshilonje shiya engana shetani nenda mahuwa kekosi okuchakanyanga ino ndo mwana wa Abrahamu ndibulo munzu mumu mwami obed nasi uzibire eusairanga lano kabo saire lisairo mwami Nyasaye ekupirori olobu yango kwere kweli kwalido asubuhi nyanga ino ori mno mwami mbwe kitigwe efene yoku sinja bwene okulola nendo kula kushimo esha khoire kubema muiwe ori mno Yesu lindira notinyisia Yesu ousaire lisaino omwami atiriro kulolo bulamba bubwo bulambo bwo mwami abalwale ebasaira baone abali ndokuteshere ndokutinyibo kulambuno ababalinde amaheka bakupananga mwami bakupanne oba Yesu omulemba baumulembe ababukire nibanyahana okutesha nibabuline eminyahano cyawo kana mwami bakupanne lyangale fole Kenya oli kupanne obukoze wonde timba busendo mulembe ko kubenefu mwami kulisha mundu nasi mukana ati khole milimo chiche ochende nabo halala tingirati abo tikuhe obakosi obanyarire kosi kaba hoiro banako obalinde no bakira shetani ndemireko chiche kachireba lomulembe oliyali lulo mulira Yesu Kristo sai amen basi amera kanje nomkambi Stephen Khamati Christ Evangelistic Church eshibinga siwa skofu Dr. Kefo Kwemba okusangali kwanje buliloso kubetanga halala nawe mishipidi shefishili kwa Nyasaye akukasi mno oleti habi obene nyanga indai namba yange simu nwakhenyo kola nefwe 0720530693 Nyasaye akukasi mno okase amen.